ngasi phone ki batungan tungan ma manipuri si phone sing ama sum thok ki ba thawdo wa thok sing di maroi be I pau sing khonga saraga manipur top channel gi mai ki digi myam na thamjagi ahan bada social media dagi lokhachaba maroi ba pau khara oina Indian National Congress manipur na Facebook page dagi thadorakpa live videos makatang myam na thamjaram gi ahan boina Sri Okram Ibobi Singhana honorable CLP leader Congress na Congress ki lengak lak lagan have Wapham ge loinana myam thanok ki ba pawdom khra myam na thamjage democracy satpa ganatantra satpa leipak tati sungsoi soina praja singna su yengbiram gani manipur gi praja singi mateng na haibtare sojok na koi Congress led government na manipur da sason tauringai gi matamda kari kari pura ami kari taura ami aduga BJP led government sina hauki ba chahi manga se loina sangna palluragadi madu matam si am sangani kachitang matsak thokpa kitang haibatare adu BJP na su soina claim torpa yai adu akoi sak thokpa thab haibatare akoina manipur da leiriba intellectual circle adu sapnairaba kaya ga tanadana akoina pangthok saramba haibatare yamna maruoiba haibatare project khara akoina panjaba targadi akoi akang ai sing aduga atai mayam ga tanatikna targa manipur da akoina tawjaramba khara haibatare Manipur University of Culture aduga yamna tangba even north east ta Assam da Manipur Science Congress na amakak engineering university ki thak ta oramba yai amakak leramani adu akhoi sidadi yamna masi hojiki modern societies da yamna darkar oi haina Manipur University of Technology haina Sugumba adagi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Manipur si maruina Manipur gi leiriba angang singi yamna IQ wangba aduga information technology da yamna chana jaba haibitare aduna Manipur si da akoi IT hub ama woina ba haiduna Manipur da software technology park of India aduga akoi NIT aduga IT tongan ba triple IT Institute of Indian Institute of Information Technology haidar NITC ekoina 2014-15 da Government of India gi ayaba yauraga sida akoi linkhalam bani linkhalam basi Mantri Pukrida temporary campus hairga masi sahi mari ki course ahan ba first year second year third year fourth year masi loiraga second base si amuk sida temporary campus sida haurabani masi ki permanent campus si akoi mayang khangda 150 acres private land dagi acquire torga permanent campus madura sanana ba haina 33 madugi tongan ba adu khaptagi tongan ba 3311 kV substation ama bhawba linkhatna maduda koi triple ITC koi linkhatna ba na kanna initiate tawjaramani laibak thibadi akoi moina foundation stone let tawda natraga inauguration tawda akoi karim tak kalakpa leite tawbiu yai praja singi interest ani ado akoina 2014-15 da linkhalamaga first base sahi mari gi loina course loidra angang sing tongan ma thabak tawna khraba second base tugi sahi ani changhalam dugo handakta honorable home minister laga foundation stone ne tawi da akoina thaijabadadi sahi mari helakpa manga sangsalakpa du da permanent campus ta
permanent structure loina saba loiraga madudaida hujik the foundation stone let tawai mahutta akoi inauguration tawinamadi permanent campus da mayang khangda manipur gi praja singna sungsoi soina yamna appreciate tawbiramani likewise khudam moina ai haijarabada akoina akoi Asian Development Bank tagi funds hi akoina laurga World Bank company Asian Development Bank haibse sidagi na ukhul direct kasong khulen chatpachi numit nini ge changi hainari ma adubu akoina Asian Development Bank tagi World Bank tagi paisa lauraga Imphal to kasong khulen via Thoban Yaripok masi chatpachi hujikti pung ani yong changdreba cost more than koi kaino hena 300-400 crore gi maya na changna loiramabani adu loiramabadu handakta honorable home minister na inauguration tawbagumba sigumba si akoi kasu kalapko budi leite tawjo adu anauba project ama oina tawbiramagadi yamna akoi nungai gani ne khali likewise Sishu Asian Development Bank tagini Imphal Haplong Bhaya Tamenglong Kangsup Tishu nearly 1,600 crore gumba Asian Development Bank tagi lauraga koi thabak haujaramabani adu hojik kari status da kari progress da leiri haibise akoi madu kanam ta su keno to honbo ngamde mai smai tawdna koi even koi sigi Imphal Airport haujikna Bir Tikenjit Airport si matamduda akoi UP gi government daring eta akoina keno tawba haiba tare international airport upgrade tawnana ba haidna akoina government of India da Ministry of Civil Aviation da akoina keno tawba approach tawda SCD lam sidi yaroi international airport upgrade tawba yaroi aduna lamji yam pikmali haida what is your requirement minimum 400 to 500 acres additional land ka woi haida private land private owners sing low mapu sing da koi kanna approach tawna haijaraga nearly 500 acres acquire tawraga adu civil aviation ministry na koida they are so appreciate Sidi Manipur government sina akoi history ama civil aviation ministry da create tore karigino haibu at one time da akoi na lampiu haibda kudak ta acquire tawraga 400 to 500 acres at one time da akoi the hand over tawsi government sina matamdugi Congress led government na civil aviation ministry da history ama create tawre haidna smaina appreciate tawbirabani aduna madudagi de khudakta Imphal Airport se international airport upgrade tawrami bane madu tawr matung da madugi infrastructure mayam ama nearly ningthemcha karong asomda divert tawraga lambi si sanana ba madaida more than 700 crore sangadoba project se koi than tawjaramani adu hojik su karimta machi lengdana Sumleiba, Sumaina Khara koi keno tawjabagi wana chade comparison haibatare koi matam de tawjarambudu adu hujik kari tawre Imhan city da smart city na matam amada Narendra Modi ji na law khibado Imphal smart city do where has gone Imphal smart city do kari tawrabage ba huje si praja singna dum khangbani akoina pakai haijen banati government si China na bagi wan na tieba Manipur ki praja singna dum khangeba sigi NDA government Shri Narendra Modi ji na lusingba Manipur da leiba BJP led government sina sida center da gi la ga smart city Imphal smart city aje sahi manga hogreba a center gi na sahi nipan farka dawreba Manipur praja singge aina ngasai su thamjagri bidani Manipur praja sing city pakhai da haijalaga adu false promise pangtau tawsalaga dum yabani da haidna khallaga tawbra madudi concept di
अरानबा कंसेप्ट ओइगनी मणिपुर की प्रजा सिंह याम कूपना वाच तौदना येंगिबनी बाहाय हाइजिनबा मयाम से हंदकती सुसोई सोइदना कांग्रेस की अनौब गवर्नमेंट अमा लागनी अदना मणिपुर प्रजा सिंह कांग्रेस ता सोजोक पीबीदना कांग्रेस ता शक्ति पीबीदना कांग्रेस ता वोट पीबीदना शक्ति पहल बियो मणिपुर से सही मंगा तुंगलोमदा हन्नु लैरुबा मणिपुर से मांगलोमदा हेन संग डेवलपमेंट मांगलोमदा एडवांस होरकनबा कोई मणिपुर प्रजा सिंह अनौबा कांग्रेस गवर्नमेंट अमा लाकनबा वोट पीबीयू हाइदना आई अपील तौजरी बेद लोगनो मखा सथरक मैम तेंतक नतोप मरुब इ पाव खरग मैम थमजगे MLA तोंब्रम रोबिंद्रो सिंह थांग AC के मसुम एक्स MLA येंखोम सुरचंद्र सिंह कक्सिंग AC ngasi BJP da Bharatiya Janata Party da ngasi join tokre hari loina na makha sa tharak po oina ngasi su Lamjingba group ki office ta investor yamlaba mioi thomjilaktuna paisa handu o haina su haikre hari मैम मतम बुदी आबदी मतम सांग ना वाबिन रखपा मैम आइगी अहल अमन अमदी आइगी मरु मपांग सिंह पुना मक्ता आबदी असाव बके आम तपथबिरगा अखोय जु सेंगना ngasi lamjing bada thabak ngasi अखोयना lamjing bada thabak तौजरी बहाबजे खोय लुसिंबा SSAMN सार्जकी अमदी सा हीरो जित ओइगी मखा ताने खोय तhabak मोय मतु इंजरा तौजबनी सेंगना खोयना डायरेक्ट आई मखा ताजर के मावै को असौ मयाम लेता जो वारी मलीरगा मखा ताबदे हाइना बयाइदना तसेंगना अखोय दि स्टाफ ओइना लाकपदगी ngasi kan आइगी मिंगना राकेश मुतुम अदुगा आइगी इसागी चही दि 19 19 हजिक तौरे सेंगना मयाम पुनबा मतमदा आइना वाफम खरदा मयामना साउनिंग बदी मयाम लेबिरमनी मरम दे खोइना जो थबक तौजो वाहाबजे लीडर दुगी मखादा सी तौ हाइगा ngasi फाउ तौ लाक्जबनी ngasi gi meeting जो दे 20 दा तौनी हाइबे पोतो खोइगी चेयरमैन ओइ सि लेतबा अदि MD फंगी लाक्तबा अखोइदि कंपनी गी दमक तोइना तौरगा थमोयक संग यावना तौजरपनिना ngasi फाउबा लोइसनबो ओइताजु पीबो ओइताजु पुक्सेल सेंगना अखोइगी इरा लेते हाइबो खंगलमा खोइजु थबक तोके अदिगा खोइ लेपके हाइबो वाखलोन जा खोइजु लेतबा नते अदुबु ngasi gi थबक सिदा अखोइना असुक यामबा मीजे अखोइना हैंडल तौबं असुक कुइरबा मतम सिदा मी मयाम अमा लेरिबा पोचे अखोइना हैंडल तौबगी केपा लेबा नते सिदि अखंग हाइदुना कंपनी ना फाउंडर ओइरागा थोक पथबक तो खोइ मखा इंजबा खक्तनी मोइगी मतुंगिना ngasi फाउ खोइ थबक यावजरकपनी सी लुरबा तंजाजिदा मोइना रेस्पोंसिबिलिटी लौदबा हाइबजे अखोइगी लेरिबा स्टाफ सिंगजु अखोइना मोइदा कंडेम तौई सिदि पर्सनल ओइबा नते सिदि मयाम पुना मकी आइना रिप्रेजेंटेटिव ओइ स्टाफ याम मखैदगिजु आइ मयाम मांगदा खंगन जबनी तसेंगना अखोइना हाइगिबा लेरे सांगबा चही अनिगी मतम सिदा अखोइगी चेयरमैन साहेब अमदी MD हिरोजी साहेब ओइ मयाम जिना थोहन दबिदा अखोइ ngasi फाउ वारी सानर लाइबनी फील्डा लाबा मतुंगदा हजिकते अखोइना ngambagi के पा लेथ्रेबा लेततादी अखोइगी लीडर दुना थोपिरो अखोइनि वा चांगांगबगा सोमनो वा अमंगांगबगा सब मानगनी इसाना दायित्व पुबा SSAMN ओइबनिना MD ओइबनिना ngasi फाउ अखोइगी कोरोना हेक तौबा होपदुदा अखोइना हाइगिबा क्यारक लेग्रे तसेंगना तौगनी हाय तौगनी हाबदो अइना ngasi म्यामांगदा CMD लेरे CMD इथोखरागे CMD प्रॉपर्टी लेरे हाजे अइगी ऑथराइज नते चेक साइड जब मी नते खोइ सेंगना हादी स्टाफ ओइना लोन ऑफिसर ओइन लागा तम ना डायरेक्टर अखोइगी थबक चौथोपगी अखोइ ngasi डायरेक्टर फम काजबनी ngasi देना कंपनी की आइगी लेरिबा अहलमन ओइगरा म ओइगरा पाइजर ता जोइंगोंदा वारो बिगनु ngasi की यामबा मी सिदे अखोइना कबाइ फावबा रेस्पोंसिबिलिटी लौगा थबक ओइना तौदुइनो अखोइ मिंगदा लेबुजु नते कंपनी की तौबुजु नते अदु तास अरे तारा का कांदा करी बुक तौजिगे हाबदो तौजी आइगी थमोइ सेंगना हाइजबजे मयामना साउगिने हाबदो खोइ ngasi फावबा मी उनरगा लाकपनी रुपी गदबा अमसुम तौगदबा हाबदो खोइ चेयरमैन साहेब का जुम मीटिंग के ये तौबा मतमदा आइदी प्रेजेंट होद्रे आई ngaraang do हॉस्पिटल दा आई नाबगी दमक्ता अंडरसाउंड के लो सपै चटपगी हाइतारे अदु ओइतार ngasi जे लाक्तबा यादबगी दमक्ता खोइ टाइमिंग साना लाक्सरीनी मयामना लेरे मे अदु के हाने मीटिंग तौगिबा मतमदा हाइनागिबा वाजुदा लिस्ट पुथोक्तना करी करी मिंगोंदा पेलन दोइनो यायम सुम यादे हाबा मयाम दो मयाम पुना तामिन रकान अखोइ थबकसे माइ पाकना सेंजन जे हाबनेबा सेंजन नबो हनाबदे यूनिटी स्ट्रेंथ रेक्ट ताडी अखोइ की टीम जो थबक चली जो चुमना अखोइ की
company ki fana bagi damta corona na sa hini mang ugi damta funding lang na boy gera amo oina lan thadong na boy gera tau tabdi natte ai si jo haijal loi tauri adu bo paisa adu tanari hairaga adiki photo yon ba adu election Hauzik ko ina di may pau si matang sa Surchandra masum patok sa gibra soy kibulan ki bakya yaur si mayam na ngak figane masum matam gi ba maru bi pau sing su mayam da lepalaitan update pizara kay su channel sige make degi su mayam na thamjari and thank you.